Tini oka tata IPL 2024 ni match nong 14 hin jago Rajasthan by Mumbai Indians thungnaita. O match thungjani chini horni 7:30 thungjani emani homground Wankhede thungjanaita. Rajasthan by Mumbai Indians tini sida tipong Wankhede stadium matra 8 bar match ang thinio Mumbai rok 5 bar paijak Rajasthan matra 3 bar paijak mani kipang homground no Mumbai ni homground Wankhede kopong ni para ekdom jalwa tong haisi. Tini evidence bising para pitch report match preview head to head record match win prediction tai injury news chuta chung samalani emani injury news khobar san thaka surya kumar yadav umaiso bo fit kuroi tini umaiso fit kuroi bo thangni match nang pon ngaisman thongmanu gina fit kuroi logo thangni match fit kuroi pon bo umaiso thongnan bo belakin hit tong tai Rajasthan injury report san thaka presid kisnan jaga bo South African keso Maharashtra nahan ja bon jaga bo mathong kata age presid kisnan jaga Manishankar Murasing mathong chamani bo a jaga mat Manishankar Murasing ni tuinya itan bagi mathong tola ling rak a jaga hamja kahmake video nei manu tini sik jarti Wankhede stadium matra 111 khan match songta a jaga je first batting khanyaro 50 bar paijak second batting khanyaro 61 bar paijak 130 bar paijak ta mane ke Wankhede stadium je last go bat chase khanyar bro painan chance tong hima kokta hangka fighting poila no Rajasthan playing 11 alenya number 1 SP Jaswal, number 2 Jos Barlar, number 3 Sanju Samson wicket keeper tai captain, number 4 Rian Parak, number 5 Simran Hitmayer, number 6 Dhruv Jewel, number 7 Ravichandra Ashwin, number 8 Train Bowl, number 9 Abis Khan, number 10 Sandeep Sharma, number 11 Yovindra Chahal. Impact player ka Roman Paul fan muthung ke N Bargan fan muthung payment ta batting bowling unta system situation nai rom muthung nai ta. Phaisa bu kusung emani playing 11 nai number 1 Rohit Sharma, number 2 Ishan Kishan, number 3 Namandir, number 4 Tilak Parma, number 5 Hardik Pandya captain, number 6 Tim David, number 7 Shams Mulani, number 8 Gerald Kodji, number 9 Piyush Chawla, number 10 Jasprit Bumrah, number 11 Lokwon fan muthingmanu ehwa mafa kan fan muthingmanu impact player ken beres ne fan step hard fan muthingmanu o duikhan team ni playing 11 na khaka duikhan team ni pura ekdom balance na pura strong tongta duikhan team na je playing 11 comparison khain thaka duikhan team ni pura saman hakas ma tong an mate ke sini mate ke chung sauta o match na dekban MI ra pai manai ta tan baghin ba thangni match busuk mar ke pro performance puno kan nukhana 277 run target a jakon 246 run khai ko komia amne ke Mumbai ra dibar match amon dibar match ngaispan paya ko khobor match na painan jekpon ba sai tong nai se katai Rajasthan match na paine hat-trick khainan ba bro tai tong nai par hat-trick nai paya hat-trick ba paiman hat-trick nai ta heka dekhan team no jesuk ni jini aru ni 100% diman bro roini match na khaina hise heka dalok nang mate ke match na sapai man Mumbai Indians de paimano na Rajasthan match na paimano tolo comment khaisa tai channel ko talong ta subscribe khai di like ri tem thai nang bagai tel tem thai video tu bi phai hain bagai subscribe khaina ta bok ti do hambai